Hotigana nayo na gusika mutu sorobo tronde ni gongo kumanyuna obonyabi bwa marua atancheire ne serikali ni go bwa korekana litukolia rero ase kinyorogia Riotachi kigotoka se location ya Bumorenda Kisii South omorobele yo ni go bagokoragwa no mo OCPD o Kisii South Charles Machini asaruge kurege tindi gochia ase abaingi omorikecho Brighton Makoli norobotiro. Ekerokeri serikali endete kubika imirubiryo ya bene yugukura marua tanjeiri asense ya Kenya orogongo rwa Gusii na rondora tikumaega asebono ubuyabyo botindi bogendete kwena marua yungo ruburware na kwera asebinyoro ao aseritko lialero ubuyabyo botindi nigo bwakorekana ase kinyoro kya Riotachi location ya Bumorenda yegotoka sebunge ya Bonchari county ya Kisii asumayegoyo Onyara gokorawa no monyanyimbo monene ase sub-county yo ya Kisii South Charles Michinchi. Nigo bono boyabyo bwa bwatainse asamarua mange anyara kagoiterwa enyomba ase nyomba emetunge menge nigo yatoka egachete amarwayo amaru atoka ase buyu ase bono omonyanyimbo ose asabanyanyimbo bagenda gokora boyabyo bwo obotindi ase ensemeyo. Sub-county police commander o Kisii South Charles Michinchi nigo bona nyarire kagote abuna nigo bacha kirobo ya byobo botindi ase bono banyara bagwitira marwa ukirita kinyinge ase ensemo eyo. Tulianza asubuhi kasi mwendo wa saa 4 na tumeharibu pombe mingi sana. Pombe mingi sana. Kufikia sasa vile naongea destroy around 50,000 liters of kangara. Na destroy pia changa saidi ya 1,300 liters. Na operation inaendelea. Hatujamaliza. Na hiyo operation tulikuwa na watu ya ngao, officers kutoka ngao, Kenya Police, Administration Police, na tunaendelea. Boigo ni gateruna ni wachikoenda nobo ya biobo asamatuko alibosio. Sisi hatutachoka na mambo ya kupikana na pombe haramu. Tunahakikishia hao kwamba make sure hii area ya Kisii South itakuwa free of illicit brew. Ukona kwa bori kwae arure asabamenyi bensemo eyo. Tunaomba wananchi msaidiane sisi ili tumalize hii kwa sababu hii changa imemaliza vijana wetu, imemaliza mambo ya masomo. Tunaomba watu wote makanisa washirikiane sisi ili tupikane na hii pombe haramu iishe katika area hii. Eyengati yali anyarika kubekwa ili kwende kibuna amarua tanjeiri anene korwa sensemo ya Kisii South Sub-County amarua yungo erare elinde abana banyoreri baga lyokoenda eskuru boigo namangana ayobosari agenda gosira ase ensemo eyo. Ngoripotirikita seni Ndizi TV koru ase bunge ya Bonchari county ya Kisii ilidhariane Brighton Makoli.